Aku tak punya sekali. Wala minta jual. Pan jual kok beno. Abuh, Kak. Mak guna laku lecer manuk melolor ya. Arap pralek setiap ngelecer mano noreng. Apa Kak? Lecer manuk noreng. Nyaman lecek laku lain laku ji meloloban. Dek remele are mano larang. Yung jual ban kundan man re ma besen na. Ilawe sa pacanban lalako ni manuk jila lecer ko mga. Oh, mak punya kan labu na selamat dia. Bongsai dia mat. Mat. Kamu selamat. Aku tepak ke Subakir. Yang kok kawan? Beres kawan. Beres. Ada kabar baik terdan. Maksudnya jitu. Apa kan jatuh majitu, mentak jitu. Kok beri kuna paling leng-leng soban nyari mano. Maksudnya jitu kawan. Mun orang ria ngerti ke mano. Mayu kir munda iya. Mayu tu limangkat. Kok pompong nyari ponok bini ya hati ya. Hebe ternak. Mayu pompong tadi tang bini. Mayu tu limangkat. Oh, mayu be tulik kir. Aku. Bonsai kir. Makai bongsai je mana besar ni. Tak gundu. Mari masuk. Mayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lengki pak. Tare ya tare. Pon, tak langkong pak becok dulu pak. Tak semua betul kir. Lah suruh ngakan kir. Oh lagi mat. Aku. Are beni songakan. Masa tak tahu cuman setia bu. Aku. Kiramu mat setia cuman apa? Corona. Ada remel kir. Kan cero beco. Takut menular. Dokter banyak mati karena corona. Mengerti? Tare pak. Gen enggak? Lagi. Sabun ni pak, mana ni pak? Ni kan. Ni sabun ni ke pak? Ki. Ada gula ni pak? Kira dia. Mati ko mana. Di. Corona mati pak. Cincang lu. Cok, Pak becok. Engkau gimana cero Iya. beco? Iya pak becok gini minta nyampe mana kan. Ki pak, pelantuan rumah sampean. Wala apa beri ngakan ni kir. Wala iya juga. Gue nih tapok corona gitu pak. Oh, punya pak. Kata pak. Puskesmas totok kan kok. Kopi itu tuh kenapa pak? Baru saya capo. Napan na pak? Masalah ya. Masalah nikah pa gue bes apa? Cukup Ki, tapok mau nggak nikah, nikah. Pak. Munta tengate pak. Ki, Ki. Ki, terus sembilan. Lengki kamu ni pak? Toreng ngoleti manuk dulu pak. Ki, terus. Pernah beri saya kesokan. Ki. Dia ada mana kir? Iya, Saya Mak. tahu kir. kan ba ang semeli man. Tong mo yang ko kung atu tuwi dan na. Lengki dulu. Lengki. Kon dia menelpon lah mempen nih kak. Pagi. Kan lupa ki. Nyawa manuk dulu ki. Ki, ngereng pak. Pas. Tengah buru pak. Budak gue mana sih? Ki. Ada mana kak? Kir. Ya mana kir tenggin. Makin. Apa po? Arya tayo cukup sering mano. Ya tuwo kan gurajo mat mo. Tiyak mano tenggenteng. Ya kaya ganteng kan uca ka ba mat. Kadang ganteng. Cukup. La pele je mat kinna. Ko ko ngatraki ba andam na ya. Kon gurajo mat. Apa mana kir? Peminyo cukup kir. Joko le burgi ko juko mat. Dan Mbak Imam dia tegeng mano. Ki. Mano pa yung cukup. Kan. Lengki pak. Ki pak. Ki. Cukup anu nih kawan. Apa? Ki. Koi. Ki. Tegeng gula yang mano hoy. Lengki. Tare. Cek saya ini kenang nani kampian pak. Nika. Dek, kopi mare dek. Ya, oh mari lah. Ya.
Kir. Ibu. Aku sama, aku bapak cik ibu. Ya. Monta ki kopian Bang. Saya tadi Pak. Ki Pak. Oke, mulai sempurna nih kan. Kir Pak. Kopian mulai saya Pak. Macam ngar ini dulu. Enggak luas. Ki Pak. Marin pas sana. Udah buan marin ah. Ki Curah Pak. anggur. Langkong Pak. Iya. Iki lho sudah ada Pak. Nggih. Tak langkong Pak, panjenengan di kamu Pak. Pertemuan Pak. Pertemuan. Oh, iki. Libur libur kemana? Di Langkong 2 tahun nang Pak. Iki. Iki. Kesokan nampian ke kantor apa Pak? Nyari pondok bini kan dulu Pak. Manong bini. Iki. Kalau baca Pak. Iki. Di Kok lang larang Pak. Konten mon apalagi guru kenal tentang kira pelarang gitu loh. Pas pelarang tak pas tak meli pokoknya. Iki pula pas kepinggir saya. Yang bikule kak lagi manon ki. Iki Ini ring Pak. Pak. Cek ke veternak nih Pak. Ini mode man. Ini kan digugem. Ini Pak. Tak langkong Pak gugem Pak. Iki. Bikule paling moning kan mano laki atau bini kita kok klero lagi. Iki. Ini Pak berdua nih ini kalau bini. Nah, bikule paling oning ce mano bini ciri-ciri ngana apa sih? Kok klero dan sih. Gengki Pak. Kita mau cocok kasih Pak. Ini koceng itu buka orang ini. Saya ngajak lang larang Pak. Enten Pak. Ada gitu Pak. Coba Iki kamu Pak. ciri-ciri mano bini iki. Nah, dari postur, fisik, nah ciri-ciri. Mon mano bini nih kan, tak nyengkram Pak. Aku tak nyangkarem dek Iya, tak nyengkram. Mon laki langsung nyeting sekuni langsung nyengkram. Iki nganu kas Pak iki. Nah, cocok nih kaki, nih kegini Pak. Cocok nih kegini. Si kamu Pak siapa sih Bobo? Cocok nih coba. Oh. Pas mata sayu Pak. Tak anu Pak, tak Mi tak kacem. nyangkarem Pak mending bini Pak anu. Dengki wonan no, mon laki nyangkarem Pak nih kemarin. Keburu Seting nih, aki, Kak, Ki. mon seting aki nyangkarem nih kan. Ini jadi pertama. Kedua nih kan Ganas. cocok ini Pak. Ganas mau laki. Ini Mas mata nih ke sayu. Sayu Nih kan. iki. Sayu mon laki melotot Pak. Iki Pak. Tajem ke sama. Iki. Kan bodoh mau bini si mata anu Pak, apa? Napa? Meroteng bodoh. Oh, Lapan sur ka laki dengar alkir. Ako ano? Ini menamunya tek. Birahi, tako birahi ke sama. Tahu nih. Ah, ini boleh Pak dari paruh Pak Ki, paruh nikah. Paruh Nah, lagi. paruh nikah. Garis paruh nikah kalau mon bini nikah Ki. biasa nang beban mata. Nah, Oh. mon laki ini biasa pakal kanan mata nang kemari. Iki. Terus kepala nih Pak. Kepala nikah mon bini nikah ya, nikah. Bulat Pak. Nikah kepala bulat nikah. Iki. Mon laki ini tambah cepat kan tambah. Pupur, nah ini cepon orang pupur pete nih kah, buah-buah bag hijau nih Pak, biru Pak. Ini kah sukuni, lebih sukuni. Mon laki ini lebih merata. Tuh, ini pasan apa Pak? Kan lebih kulit jelas lagi, ini lebih kulit lihat kok keler lagi. Neng laki. Ini kah boleh Pak, ini kah sopet. Nah, sopet ini kah lebih renggang. Nah, mon laki ini kah rapat, mon bini ini kah renggang. Sopet nang dubur ini kah. Untuk pandai Pak. Oke, mana lebih kene. Butuh apa Ini kah anu Pak. Sakit neng bangkir. Cicik nata. Ini kan manok bini Pak, manok bini ki. Insya Allah gitu Pak. Ki, macam antar itu saya kebetir mungkin Pak. Tanpa mi kebetulan saya dapat pitutu dari bakir kan bakir. Tapi sebelum maklero menolong. Kita, aduh, tu ni banian Pak. Kita Cak ko man ida iya man. Ada Ternyata naman bapak ko tak tahu. Ya ke beleng-leng ban yung ko. Nah, kan dari pembian lolo ni Pak. Beli siapa? Kanya ng tupo bangunan. Enggak puas lu ya. Ayo baik. Wajaya, iya ketemu. Katulog ketemu. Dengan ini kamu ciri-ciri. Ah, ini kan gula ilmu ini kan dari Google Pak ki. Kalau ni Google mun gula Pak, bukan Google ki. Dari anu nih kan dari YouTube. Ki. Ki ngalah nang YouTube, aplikasi YouTube. Buni tahu TV empian. Iya. Buni tahu TV. Acer gula Pak, tapi banyak tepak Pak. Tapi bisa kelero. Tak sebulan ni. Bisa kelero. Ah. Mungkin mon ki ragu, gampang garan Pak. Sambian cowo hulu kan dek ni. Ya kamu mon aku di bini Pak. Mon bini-bini gampang garan biang. Gampang. Sepenting gor deal wi gula.
sepakatan. Amon tepak kalake bebeli. Beli. Tapi jirin biar mentro tepak on ninga manok bini kebe. Diki malam bian. Sampai no kono nang kono. Nah, man tepak sih no kono. Manok Manu, ang ni apa? Mon akemi ningkong ngaji bini ya. Mon akemi mancing di lake. Iya. Bisa ningkong juga lagi. Nah, mangkana no kono iki. Iya. Cing. Paham ya? Kok banyak no kono berapa nak Diki biang cengok malam mon ano ki sambil no kono. Iki mon bini ningkong, mon laki mancing. Mon lake mancing. Kir pagir. Nyaman amat. Argen dari kir. Bukan ji mau sakit lemas. Ini kan gula apa Pak hasil ternak TV ini kan. Mau beli bini Ini kalau kan beli. anu Pak. Iya. Tenan gula Pak ngalir nih Pak. Ngalir nih ke pagi. Ngalir. Filosofi ini malah mengalir Pak. Jalan terus pagi. Lah perjanjian mau beli bini apa beli? Deal ki. Deal Pak, taruh Pak. Gitu deh. Akan kenapa Pak? Taruh Pak, apa deal Pak? Akan Oke, itu Pak, taruh. kita deal nyaman ini kan. Ini masa deal juga berjanji. Oh, berjanji. Perjanjian ki. Saya nyaman dari kamu Mas Bakir. Lagi apa gerompol Mas Bakir dulu. Kalau kedok ini oke. Beli bro. Nah, Tadi apa nih buat tretan kan? ya benih tretan. Nah, Kan tekan pada beli tretan. iya. Siang malam kok polong. Ya, itu senyaman juga di berapa manuk. Kok Iya. ban bulan ngangkep tretan Apa ban ini? ya, kaban. Dia begitu marah. Iya, Lah iya. pada nyaman, Iya, ini iya. ebeng. Nah, Iya, sekune bang gitu rumahnya. Cek kenang kebele cek sekian. Nanti ki mari naber deh ya. Iya. Naber mau naber kurang sekuni deh Sekune ya, itu mah nyampen senyaman ya. Iya lah. Gila ya. Ya ya wes ya lu. Iya dia ada iya mat marah. Aja ya coba ndak berempa manuk di kota aki. Jadi berapa kir argen dari kir? Buta ada argen manuk di kir. Aku pah mode kan lu kok. Pengen kok ada kan lu ke bapak nih kok. Iya kok tanya ke TV. Pun atau lagi Pak cek senapa Pak. Cek pos ke diskor cek larang Pak. Ki kula pada tak nyaman juga Ajar boleh Pak. Ki Ini pada kan tak ngirim nyaman. dari bini boleh Pak. Ada kayak anu buli di TV. Ngirim dia kamu apa? Maksudnya ngirim Si Meli ya? Ini buli di TV. Anak apa jangan boleh. Kok sebutan. Aduh, anak apa jangan boleh. Gawat ini. Pak keboleh. Kanto buksu. Ano ternak deki mon hasil Kalau le. yang boleh kalau cek. Kering keliru nih Pak. Nah, Aja ke manuk mula manuk tak ibeti. Manuk TV tak ibeti ada ngamuk mula lo. Ini kremi. Sebagai pengelitian mana noreng kir. Tidak, oh menda iya. Ini bini ku tahu apa? Ku tahu pese kir. Ya dia putih tiga. Malam bola. Tahu dia senapa Pak? Ki dari kepian pelan, pian poron senapa lah letak kuk TV. Kulo saya abri nak tak nyaman ya. Mode Pak tahu dia pun. Ki. Bedeg-bedegan tahu dia senapa? Ki. Kita senapa pian? Si saya nak senapa poron tore. Kurang seberapa Pak? Kurang seberapa? Berempat. Kurang seberapa di berempat. Bapak ini minta berapa kok kurang seberapa dia Mas? 500. Tidak tahu minta siapa biar Pak nyol Lebih pon lebih. Apa? Lebih. Kok pedin tuh rem tak malu Mungkin pon lebih jadi hasil ternak nih kan lebih dari seberapa. Pan belun pula. Oke, nyamang ki pon titik ki. Dari mana Pak? Ki king lagi beda ki. Ki. Salaman ke lu Pak ki. Ki langkau. Mohon beni beli Pak. Beli ki. Tapi anu deki cengok dulu ki. Cor ngalir terus Pak. Amin. Ini kan komisi juga ngasih kata. Jangan komisi kada gitu. Kita ada mau ini komisi kada. Bang lau le ko, dan ko bang kaya ngatal mo Kau din ngirim din tang bini gitu. Iba sesong ko pa Pak ki. Ki pon tak napa nih pon di korong kambian nih kamu Ki, kan kula kenal baik kan no kebakir berbeda. Sorry Pak ki yang pamit. Iki ya tore. Lawan ki tengah teh. Kalau kau punya Pak ki. Ki depan deh. Masa ki yang sering tak suruh butuh. Pon tak napa. Tak ko betul terus na. Dan pon nak sepenting gila pon nak salaman. Salaman Ki man boleh, Pak. ki. Lak pun Pak ki. Sedih komisi kada ki. Oh iya. Ini kok yang ngatalin? Ya. Ako yang nabili. Ya. Mari ya ku. Kok yang datang di. Takut ko si bini ka. Terima kasih. Oke, lakon. Assalamualaikum.